Dhansuria rong railway line ke Islam Jepoda Carbing Autonomous Council up in Northeast Fortran Railway ang bongka Chingwai. Loki lumia pan kangtum karni ang bong lurulang so hacha klamalong hacha ke kan. Team Carbing long pen dipurong supiang kang kaching tura sai ke klembo madim kahom rida. Cardom news time long penili thari chisong tero number tang ton pen RJ tha. Dhansuria long railway line ke Salam Jeputha Carbing Autonomous Council pen Northeast Fortran Railway ang bong kachingwai. Carbing long Dhansuria long akimi gari ke dinga hormati railway line ke Salam Jeputha arkoi kreporni Carbing long Autonomous Council pen Northeast Fortran Railway Chief Engineer Anil Kumar ang bong isi mai padu. CEM masir kodalong ke padwa mai long CEM tuliram rong hang EM Prodip Difusa MEC Dorsing rong hang Secretariat a Secretariat tum penching lok ARO Engineer tum chetong dun. Birta kelong dun ateng ke Dhansuri pen Nagaland padkaya na akimi gari ke dinga hor ka Salam Jep hansi laso mai ingni. Loki lumia pan kangthom karni ang bong lurulang so hacha klamalong hacha ke kana birta kat news long birta nang le. Lurulang so Chonro Singh Teron Memorial Club CTM Club and Piningta lurulang so hacha ke kana klamalong hacha kan. Ingkora trok siang ding hacha ke kana jay megalong pacheton pen arkoi krepli arni lama kang thir chikimo arjan kihi ke kan lotuna jo padu. Arkoi krep horni hacha ke kan kapaklang radamai pipadosi hacha ke kan. Ajutang papleng pon karbi ajutang ateng kulenga bipen Loki lomia pan ingtumarni damsi hemlong tu chewan hacha kana hong par lalong hacha ke kan paklang sika chitong ararapan karbiaron puson hello pusi pachini KCS mai puchon rosing kro pen chinglok penaan jutang jobada pan kachinghon arat chetong dun Loki lomia abode thengpi thengpa thejochot Thengpi thengpang kun cocok dan sita arondo atando. Tum ketalon keceng, mintum ketalon ke lakukan lo. Karbi jutang hacai kan tapu makasi ni tum rong si keceng saben. CTM Club akhir hacai kan talon pon keceng polong. CM penceng lok penana tum ni tum halo dak hacai kan along stamini tum han nangrap dun lo selang li tum nang kerap dun pensini tum nang buani stamini tum pu pacun pom lo talon pom pom. Team Carbing long pen dipurong supiang kang pinangan kaching tora sai ke klembo madim kahom rida. Team Carbing long ajalin sar pomati CM tuliram rong hang lapen ari sang hotum arkoi krepo arni taralang solo lakpo tangkapen ke kembom karbi hemton lang charida. Team Carbing long atum Dipu Agriculture Colony arai long ke kembom Assam Hills Medical College and Research Institute ke kim kerang pon bomadim ta langdam Yamamor Singh Tiso MEC Lun Singh Teron Engineer Ajit Singh Nar Mijikro lapen Bikrom Teron Bangkitom Engineer CM rong hang ari deng dun si along along kahomri amuk pachundun. Rida. Nomalam so por pandihina parman birta Wington ponik sine. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup.
Listo facial, signature facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dhinamo pivotot birta long wang tulum. Nomadi constituency arlo MGN Rega scheme kapang cheng. Nomadi constituency dong klai terona rong along arkoi krep liarni langteng long ekisompen MGN Rega scheme akam kapang cheng jiapan inghap thopon. Nomadi constituency VDC Jyoti Timungsi laso long e somlo. Long ekisoma mai long VDC amai pu Ropsing Bay Samilangso Block Development a Junior Engineer Guneswar Timung. BJP Hauragat Mondol Committee mai pu Probin Teron Denarong Bajar Committee Chunbang. Prodip Ing T Denarong Sport Association Chunbang Dhorom Singkro Kasa Dun Maipu Bor Singkro Pen Chenglok Pinang An Kithigiding Abang Puatum Chetong Dun. Sedikit total amount 2 lakh tangka. Dak 1055 mane bang suri sila bang fogera force mana job card bang de ela so mendes pulo mendes pen ki mana hajira bang si 1055 no amuni bang kita bang pharo ba bang poke man chata hai lapen fisari ki dingneng ki du aron pet ke 44.50 meters dingneng ji tane pray 150 foot nang ji idi ka arpan ke 33 meter nasi moni tum nol penju kilo nol ateng bete 100 oh no nol nang ji ngela sa nol bang ki juki soy nol bedi Bogali bihu kecho aronga jiangbong arkoi krep player ni Assam toklang okpran na pendihin a Minister Himonto Biswa Sarma Karbiang Norong Supi Dipualong nang pali. Team Karbi Anglong Autonomous Council pen Minister Himanta Biswa Sarma ang bomai dorap lapen Karbi Anglong Angtona constituency along kachingdur ang rikipa doja phan pupuang bong bidisori chipachoy alang li team Karbi Anglong alam arju etapi incorrect troka constituency along mini stadium okpran kachilang kijoy kia phan health center lapen toklang kipaching turjia phan multi purpose utility ahem kikim jia phan RDP dam CM council bohalong kipada mai dong Karbi Anglong chari chalom kithegeding abang pubang phetum ta chitong dun 20 Pini news time berta bang kelapan sekang ton poneglo lai bom takat news channel do me thak me korang thu